mbere Macumi Comedian umwe mu bakomedie barebare dufise gaho muri Buja Nice Comedy yabateguriye ibintu bimeze neza cyane yambaye neza cyane amashime cyane twakire Macumi Comedy Ngubise shuka nabe kuwata vaku enosifaku. This is Buja Night Comedy. Imana yani. Oh my God. Allo. DJ. Meze neza. Butu. Ayo basi. Butu. Mambo. Wow, basi mikubira amajenda akumbuye. Basi zira jima twarukana kera sana. Twarukana mwambo hete. Kai deme besenge ya hete. Sita bukati ya hete. Deme besenge. Amezi 12. Amadeni. Yarihe. Oyahetse. Basi nini basi numamega nubayambira ungatare cyane abakuvuga. Rero hari umukobwa akunda kwicara ngaha. Basi amabido yose nyina yamarimo. Jubu rero uyu mwaka shaka nyine abaho n'umufana wiwe. Uramumenyera buri. Wow, ego wasi ndakwingiza hagurukiwe ndakwingiza. Basi ariko ubwo yari mwiza pe. Nubwo amatara yogenda nazi ngayo asha kumurikira bro. Yingo ndagusabye please. Yingo vraiment wow. Ese twajyanye isije. Basi uyu mukobwa wisese mavideo yose madukira ngaha yamari. Ni sawa? Wow, ngene gitega we ni gibachi wow. Basi ndashaka kuyambira basi. Nyine yambi basi ngene. No maramat. We photographer. Ay. Basi yakumara mazi nyambira basi. Narabyifuje. Yagusarisha bizarukuri. Nyambira please. Basi uyu mukobwa impamvu atanyambiriye umukobwa tubwenge cyane. Kuko gandaza ari kumwe n'umusheri wiwe sibyo? Ni sawa? Ewe nakubaza ikibazo kimwe. Uranyisho? Kuko nabonye gukora abanyabwenge. Nk'ubu ugeze nk'isanganya hagati yo kuri farumasi no kwa muganga. Sibyo? Wokwibuza hehe? Ayanyishyure. Genda cyo ukora amasimuka amashyagaragetse. Mugaye umuntu agaragetse nibisugura ko abitoye. None nagira yo kwibuza aho yakomeretse. Kwibuza kwa muganga yakomeretse. Uruta barakumenga rubiri bakunda abana biyo bipoze. Karasa nk'igitipe ngikiri singo. Uri singo? Bashene no kubera iki abahungu bose muri quartier usanga bavuga ngo bari singo. Ngo nta muntu wegera kwemera ngo jyewe nabize umushere. Why? Usare abahungu muri singo ngo murabibira kabanga gato. Gato izina ry'Imana tuzoshimira mu nyungu. Urazi yuko ukeneye umuntu azakubwira ati mon bébé, mon chéri, genda umara kwereka amayeri uzorakoresha. Nubwo uzo buri singo akaja muto kumukumva. Izina ry'Imana wowe ntabwo ufise umwanya uzogende hajya misoko gene ho misoko ati bagere tembere ucyajya badanaza itomati amashu intore niwarengana akaba umuntu avuga ati sheri ngushorere bogari sheri ngushorere ucumi yakatakiye na kimuzo bamuhita Hoje abantu basi bafise kungene batanga keya bafise kungene batanga keya ibaza rero umuntu asana kimukimu Uyo ngo mwarabu nguricorere mwarabu mbibasha ugasanga umuntu ari hana kamande gaso nguricorere gaso nguricorere jewe ibyo nabibonye ryari narahaciye ryari ejo mu isoko basi jewe rero mbigisha abandi bahweze se nawe nawe je nagiye mu isoko mbona agakecuru tanamenyo gafise kadanaje intore cyanomba seri gosore Ndesha kugatingira basi wayabonye ko tumeze kumwe mu kanwa. Rero soze gatoye bamotari baragwanye aho ku rusoze mwisoko. Amukira cyo kugwana ngo kiriya. Nanje ni noti cyane sinakira. Nivye. Icyagira Imana icakura nyene no mugenza cyane mara ku moto aranyinguruza. Bashari ibintu b'abamotari basigaye biharaje.
urabona umuntu aragutwaye ku moto akagendera kuvugisha amajambo ntakuzi paka kukugishije basi nyine akagutera amastress paka umwishuye uri umudada ku madoda nazagenda nawe umugwa wege jere rero cyenda mubaza ikibazo kimwe basi ikibazo namwagije ikibazo mengana cy'ubwana mugabo namwe mu kibazo namwagije mbega mutarenda kubaza kujya iyo mudutwaye ku moto ko twe twumunyenga mwe murahu basi je kazi naza ntabwo mumateka tumutari basi ngena cyambwiye acambwiye ati twege hajya tugiye tumeze nk'abamaraye ati namwe muri abakiriya izina ry'Imana bagiye moto ntayiga ko ubu nacashi yabananije amahera acha nayiva ku direct basi cyarabaza twe tumeze nk'abamaraye gute ati mwe mumeze nk'abamaraye gute acambwiye ati twege dufise ahantu duparika kandi n'abamaraye bafise ahantu baparika sibyo umumaraya umuha amahera bivanye n'amakuru y'isware muba mwavuganye sibyo natwe duha amahera bivanye n'aho tukugeze twebwe rero nta munyenga twumva kandi rero hajye n'abamaraya ntibaryoherwa cyangwa warasaze Imana ziraryohera urasara wewe hajya ziravuga amavuwa yereza my goodness my god hajya ngo yuko zitaryohera acambwira ati wapi acambaza ndakubaza ikibazo kimwe nk'ubu uhuye n'umumaraya ukabona uri muri byose bakikora buku kimeze uko atari urwo igikubita ahubwo kije no kwita igitoke kigacata we hari ikindi cyakwishe barariyaje yaje umuntu wo musubira kure cyangwa ati wapi zikino rero nabonye si ibintu bibera kwa motari gusa no muri bisi basha muri bisi rero hari kuntu sinzi murayibona aho muri bisi muri bisi usanga menga mwese munatekereje mwambwiye ku mpande atari umwayikarabuka basha izi telefone bazanye zaje kukwegera sasa rero bisi ryari najemo hari umuntu wa telefone basha hari umuntu ashaka gutelefona bikaba ngombwa yuko uza kumviriza ibintu agomba kuvuga bivanye n'indirimbo yitabiyeko tende bavuga bicana cyanje mukagore sheri wanje ujya kwandika umuhungu basi twese muri bisi n'inzira ry'Imana twabaye concentré kumviriza uwo muntu shaka twumva ngo allo ngo none yarawumuhaye ngo nejo ushubibwira twese muri bisi aho umuntu wese ari kuri TikTok acaramvaye mumviza arabwira ikintu kimwe none abafundi yaraho bahaye nawe cyo umviza arakuntera ishavu nabaye abafundi yarabahaye yabahaye kwiwe no mukamenge byarase kuri yonze agiye mukinani none ibaze mukamenge kuri yonze byarase mujyanye nazo ngabakiri sawa mbere n'umugore wanje yambwiye kubisha kubera iyo uteze usanga urura merci beaucoup murakoze